Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Kigima mwanchi umurgeria wigeta seni Ensoko nabasemera kwane kwabere ko gutwara uburgeria borobia kigima nabo igoli tukoli toereru kigima nebiro binde ndengo kwaligania asemesa ya mangana mayeli ndengo manye narayabere ka gokorekana kurwa chingongo chonsi inye chense nyoro mwanchi umurgeria nabo gotubwate gwetera sensemeri yemitandao Facebook nabo igo YouTube gwetera Ensoko TV leterane Kerubo Frida nigo tukubwaterana nere Barnabas Sondari na boigo Kelvin Mogoi asoko ne kebana chibi channel yogi yego kira sole asenchira ya bene kondo mwanchi mulilia toskale gweta nanda sege keke kerbosyo elinde ngumenya mange asenchira iyo wekirano. Karibu sana mwancho mulieria tosanga sobwa mugochaka bono igagwika omwerio ko yachaka maiya yebire bigani otoka yachaka korwa se county ya Nyamira asingo kumenya buna maiga yo mubunge Onoth Mugrango jo ashinyamoko abo litkole igoro hamochechereti mubungo mukoro Joseph Kiangoi yokobolikirgo ekiona inde asikelia nyamukago tebabuna Kiangoi emyaka yae yachire nigo haba magwamo besokire na gukwanera ng'aneyo bakoragwa nere Charles Barongo nigo bamuchirie omosike nyamoko ase okomochecheria omorayobo oyokorwa aroro nigo batebire buna korwa Kiangoi arwa bisi nigo abamwagamo bataranyora amagendero oboikirano mulketo Steven Nyariki Embunde nero gotegurira amaya enseyemo Kiangoi yoyo ukwana gabi David Kiangoi nero gambete 1997 Parliament yenu isakwano igora nara abantu bangana mbiate sanje abantu bangana musebuso ono asara ngayugwira gengo honest nechebe natebana ninji ayuko mu yajo ikaranza na babu wino abanda evansi yawaje ayuko iratebe ayuko ndo lia Kiangoi abantu baramurire bagumina mutune yaso ibagocha goitsa banete na batari bashikuri mbarabia bacho Maiga yo mubunge Onoth Mugrango moskecho wa Shinyamoko abugoro hase Nyamira National Polytechnic hase wodi ya Itibo omochia yokoriye keroga bwate asomwa ko 2027 Joseph Kiangoi nga emyaka yae yachire na bakegori baye mbayo hase bunge ya Kenya gegati ya menyi kurwase wodi ya mwagamo bagechiwe necheche yokumongora omubyaro obo Nyamoko ntegerrebiya kiarani ntegete kosomia nyamoka ya aya tu achoreto akite chikueronga chonsi pito kwa kwakera umwaka chonsi pito kwa mochumbe kwa ikira soko turama namoka ye ontegerrebiya sore namoko niga imugeta karamo mwishimiwa Joseph Kiangoi asinge nche igure ngabanyakoni bon sipiba inywega sia Joseph Kiangoi akorete abanyakoni boka bayimukire bakire kuri Joseph Kiangoi nga inchuo tubekero mo choko abantu baminto babumwaga bayimukire bakire kuri Joseph nga inchuo tubekero mo choko ase Onoth Mugrango yusire abantu ba magwagwa abutoko kabarangi bayimukire bakire bari Joseph Kiangoi inchuo tubekero mo choko bakorawa no mwemsi omukoro omwagamo Charles Barongo nigo bamwegereire omubunge omukoro bwe bunge ngare ya North Borabu boigo East Africa Joseph Kiangoi nagotebanga nero bwate bumanyi obonene bwo borai natari omubunge orabisi
bono gabete igoro tinkumanya bose timwegere tikonya boy igoro kini na mumanyire bose nesa uri arorenga machi nkumuira arata tutaremete atebete nga kiangoi ngobeire Sinail na kiango yogotire na kiango ikanga gabwenta kubekwe munsiem yani umuntu tugambirete wiya na ndo umuntu gambire East Africa umuntu bono nationalist leader na rakurukanga ngairwe munsiem wano ngobere abantu baminto nimo bwero tokoirwe munsiem asema ngana ya magendro nyamoko bose ndyangoi nyamoka irwa ase munsiem atiko na kurigirirwe nyencho ya kiangoi air bunge bose ndyangoi jokogarani asensemo y'abamenyi bande nigo bamochirie gutabororo kwa magendro boikirano hase bunge ya North Mogrango kuri Mosque Joseph Kiangoi kuri ABC bona abantu baminto ngo tukunara kwa bodi na India tawene bati ogokwana igoro yemyaka imwe imyaka na rubugambe okoranga ta understand to kono so myasi nini ta understand egendo tukuranga successful economy chinse kiri kibwata economy yengi yabuna America omwa Trump igale myaka 90 ogenda South Africa agenda Italy ndotenga ogotara kurikuba yagotara akogenda oteri urara taramanya binte ono gotokumetina na ndi Kiangoi na kirinde siabe masanya na atachete akarigereria nere na aroche atokonyete nonyene ekirbugaria asitokoroka chibuski obis itibo na atokonyete masanya ono murigereri kibara cheito cyabagirango unakire ebare sagete kuriya ya center paka kyoge togoeta kese yani umbasa agenda ka utucyandegete kese cyari agenda ka utucyandegete aba begetwe mban pona ko barra sitiri muno yolegeti bana na roma mpi yako ukibese nondiche epasali ucheka kwa ngeria ni chinda kolenaki acha kokore chi campaign Steven Nyarikimonde Ensoko TV Eronge North Mogrango ya county ya Nyamira. Kutigara ime county yo yokuriye kirgo kyobugaba na ime county ya Nyamira Walter Chanua ni gasabira bamenye borogongoro okora amonchirelie ase oborai we county yo kaukwana ase ekanisa ya Brown East Mayor Ward ya Township Chanua ni gatebire buna Nyamira tibwatyo bokalere obuya sensemo yekiseme obochenu amo nabasae gotatwara imirimo. Tuingie katika uchaguzi mkuu ambao unakuja. So mkumbuka ya kwamba sisi mimi pamoja nanyi tuko na kibarua ya kufanya. Na hiyo kibarua ya kufanya ni kukomboa hii kaunti kutoka kwa minyororo ya uongozi ambao uko namna gani? Na umaskini pamoja na nini? Na umaskini. Sasa mimi jinsi nilivyosimama mbele yenu hapa. Wale mko hapa viongozi wote wa MCA wale mko hapa ambao mnatupigia kura, mjue ya kwamba mimi nimeshaamua na tayari kisu imetolewa kwenye nini ala, sawa? Na haitarejea kama hajalisha mwanaume wapi? Mnasikia maneno? Kabisa. So matokeo nyageta aliye mwata nyango soga nyageta aliye ndio anataka bahari. Ndio kwa sababu wande hata nje na alikuwa anasema nyageta aliye. Na hiyo mheshimiwa akikia na ndio ndio kitu atakuwa hadi nyageta aliye. Fanya hiyo tangazo. Ndio tumegere. Omaite referral hospital ni yebwate amangana mange. Na yana basigisi aba mkikosa kutibiwa huko mnakuja hapa referral hospital, si ndio? Tunataka hospitali ndogo ambayo inahudumia watu. So ifunguliwe mara moja, kama ifunguliwe mningoje hizo siku sio nyingi, nitafungua na nitawatengeneza, umesikia? So muende mwambie kama na nimesema hivyo, na hiyo ni sauti ya wananchi. Jambo lingine, vijana hawana kazi. Sisi tuta create employment. Kuna njia nyingi ambazo tuko nazo ambazo tutaangalia. Masomo yetu yako chini kwa sababu basari zile tunapeana they are not sustainable. Haina haja nipeane basari ya shilingi 2000, mwanafunzi akifika shuleni 2000 haiko na mwanafunzi hayuko shuleni. Kwa sababu gani? Kwa sababu amefukuzwa shule because our sustainability in planning for the future is not guaranteed.
So kama tunataka kusaidia maskini, asaidiwe kuanzia zero mpaka namna gani? Kama vile ninavyofanya. Si mnajua niko na wanafunzi 104 nafundisha university. Hao wanafunzi wote mimi ninalipa fully. Maiwe maana hii? Egero mwana yeye kana asali, taendo mwako kali asali school. Oskabusio momanye wechisabu kurwa Nyageita ewodi ya Bumwagamo ebunge ya North Mugirango ime county ya Nyamira CPA Evan Songere Sese nigesokire na kubolia umoroki gwonde bwensi holi siko grade 10 na boigo haborokyo oli bakolete amatemo KCSE kolende bakanyora C- na boige C plain asikolende bataraba bakoende skuru ande bakuirora kurase wodi eyo besoki eliyo abasomi bosa inse yesiro yaye yechisemi Sese hoyigo ikabono igagosira aborokiwa 53 na kianda ba grade 10 abo bagosoma bosa ase chiskuru nigekerekyo hararirie ganga yae yogochia kubulikirwo kyobo MCA ase ewodi yo ya Bumwagamo elio kogorora chisemi kolengana nere asa marieta ngoro kwa CPF Songere Sese nje no Bumwagamo seitere Nyageita bombo eganganera abosio abarayimbali mbali bamereira amate baigwete nga barabumba agekora buya kubuga abandi lakini rende nje nasokire nga Bumwagamo into ngende obosomba nkorera abantu egona lintebete nga 2027 chikura chyo bwe MCA Bumwagamo nonga akaretebe abantu baminto ba Bumwagamo egento gekorokwa chisemi ya Bumwagamo kwamba chirekorokana chiranete inse mono na arachirwaniri korwa emyaka 3 yarire abana nasugeti bosionga batebitarira chisemi echinga babekangene ntigatigi yane bakorwa Bumwagamo chi boundary cha ime ya Bumwagamo na babegete sukuru they are in different universities abandi bagora chikosi mbali abantu baminto omwaka yo 2026 bagora 2025 bale bono 2026 grade 10 abana 89 abana baratokanye babere batatu na bare abekide score zingi ya challenges kire ibere isatu lakini nche scholarship yane yarenge mbego mwana grade 10 in a boarding school ara ni grade 10 11 12 3 year full scholarship egera minyokire igo nali vile permanent mark ase family y'omuntu e certificate etaru emyaka ne emyaka kiageri najira ase TV ne ase radio mbate binga abantu baminto tinasiye kese otoka ngo mwana narore isiko paka bono taracho in grade 10 omwana uyibado ni motagete imo scholarship eyu SME yeche komokonya bosio mo basa kubuta no mwana uyu isiko ako ambo time oratiga mangano komenyoke byombe gochikobwata chi loan gochikonie ng'ombe ndetero omwana uyu ngo moseire rituru tagote bango iro omwana nge polytechnic omochaye ngata akwenyara omwana uyu ntwarete gento tokoroka rero bagoroka CP sinao CP omwana uyu nabwate gento gete akwenda so ipati wigete gochikomokonya chigokore gento gete abana abo bandetere tinasieka morango because about 98% na beire koba seiri tu enamba ya kabere abantu baminta abana mbale bakoreta amatemo KCSE 2025 omwaka oyo weta imbakora wiya kero kenda ase ng'encho ya 1 2 3 challenges abana bali babwate C plain na abana baganyore C minus baigwete nga baise konyoro omonto abasa ponse abaende sukuru baikaranse once more nabo bakomeki to university ona arore buya abana baise kongikera Seneta bwe county ya Nyamira Okongo Mugeni nigatebire bana nigarachikubika omuswada oyolengete bali no konyora gwense okwana akora sensemo yeronge imeye bunge akitutu masaba Mugeni ntigatebire omuswada oyo nigora chigokonya bali batali osinigora chigokonya bali batali kunyara gwakana ebili ya Nyagitari na nigasingereire buna tago cha kuligereria county ya Nyamira gekoenekia ebikore byobukurumi obo kwirania amagenderero magega umuswada norembegete bunge esengenjo abana nje baito bakomia esamangana yo okurwari gukinya Nyagitari nembebere gusiekerwa Nyagitari
Uinyorenge kero mu president yale ko ligichukura ya dada go chikurwanira abantu bali bareise batenyariti. Rero muri Rwanda Nyagitari kwa rwali gukora nyitubadwe so mu Rusiya kuri Nyagitari. Ono nabikiro muswada ogoja kwa Senate Chumaine. Yawa tawangu muntu kairo Nyagitari. Kwa rwali kwa weniwe onye tubwatibesa togosieke Nyagitari. Serikali yacha ime yatenenera. Yeyore byose no muntu karasirire Nyagitari naro umubiri to usieke roko nyara abantu bacandete kiwiki no nyanisato bakuri yenjera yoko rigikibesa irinde bakikorusyo umubiri Nyagitari report na rete Senate ikere county ndonto da geto severusa eke umubiri yoko ku World Bank yadene ndikibesa kibanye kigo cyese county kuja gokonya abangina kwa rosaria mangana ya mache ora ibikigashi kirba kurugera mba utolemete rosaria environment kirikoro kuna floka singe njwal bangi atoma auditors account ya Nyamira bakanyara ngo botene niboro bobe World Bank atebere ngakibaze cyeto kirusi go Nyamira kigende account kiriko kibwato botene riyobuya lakini nje ngo pinganga konyo muntu naro ibire kibesa kurwese account yeito cya World Bank tigorio ibire abwatwe lakini kibesa kiro kikiche kikonya abana inji bose barahaye ndo gutaka tomiswe abakazi be account ya Nyamira ngima asenge njo muntu yomo osariri oyibire kibesa ose akimo bataba igoni ko document yekina iri mwato arabone kanisa mwarese bintu bisaregete ndi musabere bari bakorobotuki ko USCC ko DCI baiche bakorobotuki ondo bwensho okorire okoiro ko boko gotambe ko ireje base cyo mwananchi airerwe atua Unenchereye moyo kubainyora nabo igo kubasira abatakano ime ya Kenya abarayi inse yikyumbe gusabarayi bachenje Jimmy isano korwa sekyumbe kimanyikanite na Hope Alive nigo bagendete gwitanana ime chi county elio kolikya nabo igo korwa amaigerio igoro yechinchera abatakano abo barekonye asobuguma bwabo ikirenga yikyumbe kiga no kwenekia abatakano nabo igo chintakana na bale no bolema baligereigwe nabo igo uwekonya weekend yiga nige kyombe kiga kyalenge asi county ya Nairobi asikyabage korwaho bokaneri abuna gutumanya mulikito Edina Mora Shinga kichinyinge niga baburaka bakwibwa asebinyoro na igurube yabo kobendito kigima boigo umubaro monene bwababuraka asense ya Kenya tibali gusanga asokonyoro bokonyi bobumanyi wenchera balekonye asengencheyo weekend yeye ekyombe kimanyekanete buna Hope Alive nigo kyaletire amo ababuraka abarayi gwetani kimisano kurasikinsemo ao imeyense asomokia bukorwa amaigerio yogosira asebyombe ao. This is an organization that is registered in Kenya as a Christian organization. We have so many programs, but today I'll only talk about the Widows' Voices, because that's why we are here today. This is a program under Hope Alive International that deals majorly with widows, and because we cannot talk about a widow and leave an orphan, so we do widows and orphans at the same time. Betty Musindai muchaki w'ikyombe kya Hope Alive nigatebire ababurakanigo bagwetera makongo ayako basalirio ubugima bwabo asengencho yo gukwerwa n'abasacha babo igento kiganetie gitambokero kya bwango kigima. And the reason why we have them in groups is because we wanted to make a widow realize that they have a community, people who relate with the challenges, people who can speak same language as far as their vulnerability is concerned. Abasubati abange nigo bagukwanira ali bagwetera magega y'abasacha babo gusira okorwa enibo yabo ogosirie bintu byabo boigona kounererwa asechinchera chonsi. Mimi kwa safari ya ujane ilikuwa ngumu kwangu, sababu niliwachwa nikiwa na watoto wadogo sana. Niling'ang'ana, sisi Wajaluo tunapewanga mabwana ya kuridhi. Kama mimi niliridhiwa. Vile nilikuja Nairobi, niliwacha kama nyumba iko.
nilipata kama wamebomoa nyumba. Na niko na watoto 6. Nimepata changamoto mingi sana kutokana na mvua ile imenyesha kutoka Friday. Vitu zote zimeharibika, zimesama, hakuna kile kinapatikana hata. Natoka viwandani na mimi ni mjane. Nimepitia mengi sana. Mzee wangu alichomeka na moto ya Sinai, na kupitia kikundi cha wajane nimesoma mengi sana mpaka nikajua vyenye naweza kaa na watoto wangu. Mimi ni mama wa mtoto mmoja na mimi ni mjane. Bwanangu ni victim wa police brutality pale Baba Ndogo. Aliweza kushikwa, akapelekwa pale station ya Ruaraka. Badala wamkinge ama wamweke waangalie mazirai yake pale, ili hali walimchapa. Abaraikurwa ase egikundi kia Baislamu na Abakristo nigo bachiramo kuriye cinchira cyuko bakonya ababuraka ase meroberio eria erababekere kibesa mu buko ase ngencho yogosomeria abana babo na kwegendereria asobugima bwabo. Kwa sababu wajane wanapitia maisha magumu, lazima tukae chini tufikirie tutawafanyia nini hawa wajane ili waziendeleshe na maisha yao. Hakuna mtu anayetaka kuwa mjane, na mara nyingi tukiongea na wajane tunasema usijihurumie kuwa mjane. Kuna wakati wa kuomboleza, ukishaisha rudi ndani ya moyo wako, jiambie inawezekana. Katika kongamano hili tumekuwa leo ni kongamano lilikuwa la viongozi wale ambao ni wa Nairobi, within Nairobi sub counties, na tuko na Nairobi sub county coordinators, tuko na leadership ya wards, na tunaomba wajane wote wale wako katika Nairobi county wakuje katika viongozi hawa wale ambao wako katika wards na wafanye registration. Kuripoteria ETV Yansoko Elieta Nidinamura. Unenjere ya moyo gukinia sekta yechigosoli ni gamameranio yechimbere chigari gose safari rally aikiranire okwano murai wense Dr. William Ruto chingaki chiokoralia ababui nigagokera sekta yo na kulira yokobeka enibensemo elio kogendera kuibasira. And finally, I want to say to the great people of the Republic of Kenya that this is the last safari rally where we will be expending public money to promote it. From next year, this event will be fully funded, fully supported by the private sector. And I want to congratulate the private sector for stepping up as patriots and citizens and partners with the government of Kenya to assume the responsibility of hosting this event, managing this event, and promoting this event and financing this event. To the private sector, that is true patriotism, so that the resources we have as government, we can use it to promote sports in our schools and in other spheres. Congratulations to Kenya Commercial Bank, Sports Pesa, and all the other promoters and supporters and partners that will be participating, Safaricom included, and Kenya Airways, and all the other good people. I want to tell them a big gratitude from the government of Kenya for you stepping up to support the Safari Rally and making this event fully funded, fully supported by the private sector. That is what private-public partnership looks like. I must take this opportunity to congratulate every team and crew that took part in this year's rally. Simply arriving here, in many ways, a victory of its own. The Safari Rally does not merely test machines. It tests resolve, judgment, and the limits of human endurance. To compete on this terrain is to confront one of the greatest challenges in motorsport. And few come here and not be transformed by experience. Every driver,
every co-driver and every team member who lined up at the start leaves with something more than a result. The knowledge that they faced the safari and Mwanche murigeria kurwa soroboti rwa Dr. William Ruto ni gotoka nyarari bagari go so mutimo komoke igo kurende to skare ngoira nanda sintunda ya kabere elinde togendera go sanga asobamo. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi Buya kegemo mwancho murigari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono Buya kegemo inde aso gutwanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambiye Ensoko bwa kiro mwancho murigari incheni Innocent Onyango Diana Ndem togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkoira ni mahega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Amorire ni gagendrete gutose mwana boire bukia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurobelyo bubugima nobo cheno asora bego kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabutuko ime Ensoko TV Uboroso bw'umugusi shauri sangwe ngararo moijana umozu batera mabwari Murigari bwa Ensoko TV oyo no moroberio bwo kongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakira chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita sekerugo orambulete mirundo kunyagusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoretwo na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria bakaliya omoto yakabwatwa bakaliya omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa Mrena nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitana nyechense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemu Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kigekos kiamesa yamangana majia
mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyarako baga gotegererwo ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko ya gusi sichinse mabuna ichana kuru mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemo nontonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwewa mwancho muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba kuna chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale emuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mu Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwa asenchera enkerano aiga omwancho muligereria segeta seni Soko TV no gotochi kwa bato gokora eke igekuru gyeito tonyara kwa bato gokora asenchera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyara kwa bato gokorareria okorari kwa nyagosira asenchera bwenerete Soko TV oboroso bw'omugusi. Eje Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Byakegima omwanchi omuligereria ngokwarigane naende ase ntunda ya kabere togendera gusanga ase obwamo oskabosio asorobotironde abamereria be serikali ni golitko lero baba gwikarana ase ebunge ya Gatanga county ya Murang'a na gusanga nabegenwa oborogongoro bakoragwa n'umurayi wiki amagia DCP Rigathi Gachagua amonoyo Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka nigo bamuchia ogosaganwa kwae muwaziri omukoro Raphael Tuju na gotabwatia alichiko ase okumura enibo yaye ashagwanigane kebuna umurayi wense Dr. William Ruto nero rwete ogochika elio abanyanyimbo babe bakumusagana nonya nabo nigo baganirie oboene gokorekana ase Tuju. Hoteli ya Tuju amenunua kupitia watu yake akina Chebet. Jana polisi wameenda pale unajua wanasema hata punda ukipaka rangi ya zebra saa ya kulia italia nini? Na ndio huyu kaso haya pale huyu Raphael Tuju hiyo hoteli amenunua through proxies. Pale iko Land Rovers, Land Cruiser 50 na askari. Who else can send 50 Land Cruiser to evict somebody from his premise? Sini Kasongo peke yake. Na mimi nimeona Wajaluo pale wanalia. Nyinyi Wajaluo simuulize sisi. Munalia hapo sijui broad base, sijui two term. By the time Kasongo atamalizana na nyinyi mtauliza sisi Wakikuyu. Sasa hoteli ya mtu wenu Mjaluo mwenzenu amechukua. Na anasema muko pamoja. Polisi wamejaa pale wamefukuza Tuju. Nyinyi hamjui Kasongo, simuulize sisi. Our friend Raphael Tuju. Usiku wa manane. Hata sheria inasema if you want to and you are court auctioneer unataka kwenda kuchukua mali ya mtu usiende saa 9 usiku. Na vile Rigija amesema magari ya police is like an invasion, an invading army. Tunasema haki ifanyike kwa Raphael Tuju. And we also observing very closely ni kitu gani inaendelea kwa mahakama kuu. What is going on at the Supreme Court? Ile karata anajaribu kucheza pale. We want to tell our judges, hata wakibaki wawili, who will exercise fidelity to the rule of law. Those are the judges ambao zote pamoja tutakomboa Kenya hii. Katika wizi wa mali ya umma, ongeza East African Portland Cement. Imeuzwa hivi ati inauzwa kusema ni wa Tanzania wamenunua. We're even seriously investigating the recent divestiture
majority cell ya Nation Media, because ni one of the houses. It was because the Nation Media was part of the struggle for the independence of this country. Therefore, independence of the media can never be compromised. Tutashungulia mambo haya, angalieni what exactly has happened, because I'm told now secretly 866 million shillings imekuwa factored in the supplementary budget by the State Department of Broadcasting, ili pesa ilipwe haraka haraka. Uliza mwishowe who is the recipient ya hizi pesa. Tinga kecho boigo nigo umuwaziri omukuru w'obulendi bw'ime Dr. Fred Matiang'i agikelia serikali ase obutumiki obobe bw'enibo nigamukia abarai ba Kenya Kwanza ase okubeka nibe ensemo yokwagacha enyomba y'oburai enene likenibe yebwenete gutumikwa ase ogwekerania obukoreri obw'omwananchi nokogorora chinyagitari ekyo kyabeire akong'o nanya nabo nigamukia abarai abo bagendete kwenekia obukurumia ase serikali wetera chinchera We are suffering from historic wastage of public resources, unprecedented. Mimi sijaona mambo kama haya tunaona. Eti budget inasema ya mwaka huu tuna allocate State House 17 billion. Mimi najiuliza hivi. How can State House need more money than Moi Teaching and Referral Hospital? The State House is not a referral hospital. Hakuna surgery inafanya huko. Kuna watoto wanasaliwa huko. Hakuna kidney transplant inafanya State House. Why do you need 17 billion? Na tena wananchi mjue hivi. Na ni mambo ya ajabu. That is doubling the budget allocation for State House from last year. We are not that foolish. You are doing it because this is an election year. Unataka kutumia hiyo pesa kununua watu na kuonga watu. Mali ya Kenya, kunyakua mashamba ya Wakenya na mali hata ya marafiki ambao tunajua kama Raphael Tuju ambaye alikuwa waziri na mimi na Bwana Ruto tukiwa kwa cabinet ya Uhuru Kenyatta. Nimemuona akilia machozi kama mtoto. Nimemuona daktari ambaye wengi mnamjua, over 83-year-old professional Obwaka is one of the most respected practitioners of medicine in the Republic of Kenya. Chris Bichage, yeye alikuwa one of those waliopigania haki, the second liberation. Walikuwa na kina Raila Odinga, walikuwa na kina Rubia na Matiba kutoka hapa. Chris Bichage was one of those ambao walikuwa mstari wa mbele kupigania ukombozi wa pili. Wameshikwa, wamewekwa ndani kwa sababu kuna mtu anataka hospitali inaitwa Nairobi Hospital. Na sio tu yale Rigiji amesema, kuna ports zetu, airport ya Jomo Kenyatta. Huyu jamaa tayari alikuwa ameleta mwindi anaitwa Adani na alikuwa amenyakua hiyo airport yetu. Tukaenda kule kotini na Bwana Kalonzo, tukawa na ndugu yetu Ndegwa Njiru na timu kubwa. Tukasimamisha mambo ya Adani kunyakua JKIA. Over 200 billion deal walikuwa washamaliza, wamechukua pesa ya huyo mwindi. Ketraco stima ya Kenya tayari walikuwa wamefanya deal 95 billion. Mambo ya SHA 104 billion. Haya yote ni mambo yametendeka kwa haraka sana. Within 3 years, yale yote umesikia hapa, Bwana Ruto has emerged kuvunja rekodi dunia nzima. Alikuwa listed ya kwamba yeye ndio kati ya marais wafisadi zaidi, sio Afrika, ni dunia nzima. Murai wense ni gara chigutarira kaunti ya Busia hasi ikirenga kyogosiolia amagendero litgo chakira litgo lia angyo
okwanigatie ya baraikura senseme yo nigo baenekirie amariganio goikerana ase baenekirie kogokera obokoreri bwo bwe serikali ase baenekirie konyora amagendero hayo batanya konyora chinga kibali kwamereria serikali nanye nabo nigo baburia baraikura sichi county gosire serikali ya Kenya Kwanza ase okoenekia amagendero ase chi county icho. Tunataka kushukuru kwamba tena rais wa nchi William Samoei Ruto ameamua kutembelea Busia kuanzia Jumatatu. Tutaanzia kule Budalangi ambapo atakuwa anazindua ile barabara ya Mundere Mumba Kasio Port Road ambayo itakuwa inawekwa tarmac. Alafu pia atazindua ile soko ya Budalangi ESP market. So mimi nataka tu kusema kama Busia tunajivunia katika hii broad based government kwamba miradi yetu ile ilikuwa imekwama. Najua tuna vitu mingi, unajua kama hujawahi kuwa kwa serikali unafikiria tu ni normal wewe kukosa miradi. So I want just to say sisi tunashukuru katika hii mambo yetu ya broad based, at least tunaona mabarabara yetu, infrastructure yetu, tuko na zaidi ya masoko 14 ambayo inajengwa. Ile Abu Male imekwisha lakini itakuja kufunguliwa baadaye. Viongozi wetu tafadhali, mambo ya siasa tusiingize siasa sana, mambo ya ubinafsi sana, ili mradi unapozinduliwa unaangazia maslahi yako badala unufaishe wengi. Hiyo hesabu hatutaki rais akuja afanye hivi anapoenda, badala sisi tushangilie miongoni mwetu tunabaki tena tunadalama. Hatutaki hivyo. Kwa hivyo rais, nakuomba kwa heshima, this is a very delicate moment, kuja waanzisha hizi miradi ili kufikia mwaka ujao mwezi wa 6 hii miradi iwe imeisha, na ikishaisha hii miradi itakufanyia marketing hata kushinda hii mikakati nyingine ya kisiasa yenye iko. Hii ndio mambo yote rais, kuja uchukue uangazie hizi vitu zitakusaidia. Maiga hechi amate gosiria abamwabo asumu basokano wipara ya Malaha ya korekanete ase pare nene ya Webuye Kitale nigo litko lya rero chamate chyo chenekiro konyora ogosira wechi milioni 13.5 echi chirabe chiko bakonya ase amariganyo nabo igo gwakana chibili chanyagitari nabo igo kwenekia emirobelio yakobaenia nyagosira yabeire kego ikirana okwana baraikora ase chinseme cyo nigo babolirie serikali kwenekia buna chipara chyorokongoro ngugari igwa chire heli gutanga imibasokano yechipara. Na hawa wengine wenye wako kwa hospitali ya kwanza tutatoa, serikali ya county government itagharamikia malipo yote ya hospitali. Ya pili, ile dum kubwa, ile tent kubwa kwa sababu ya mvua, ile tutatumia kwa siku ya matanga, pia county government ya Bungoma italipia. Ya tatu, wale wote ambao wametuacha, county government itashughulikia mambo ya kutransport mili yao kutoka kwa penye wako kwa mochari mpaka mahali watazikwa. Mambo ya media pia ndio watu wajue ile tunafanya hapa, pia county government itasimamia. Japo tunaomboleza, japo tunasononeka, japo tunatoa machozi, Mheshimiwa Spika, kuna maswali na majibu ambayo watu wa Bungoma lazima waambiwe. Kwa sababu kesho hatutaki tena kupata yale yaliyofanyika hapa. Mheshimiwa Spika, ni kama wale vifaranga wa kuku ambao kuku ametolewa na vifaranga wanabaki hawajui waende wapi na wamlilie nani. Ningependa kushukuru ndugu yangu Lendrix Waswa. Ulitoa ambulensi zako kwa udhaifu wako kuokoa hawa watu na familia za wengine ambao hawako. Kile ninaomba serikali ya Ken Makelo Lusaka, SHA inaleta Bungoma na hiyo hospitali ya Webuye mamilioni ya pesa. Hizo milioni yapaswa zinunue ambulance nzuri za kutosha na matabibu wa kutosha, ili next time watu wetu wasikae kama vifaranga ambao wanashambuliwa na mwewe na hawajui watafanya nini. Wale wanaolalamika
kwa sababu tunataka kupanua barabara za pande hii, kwa sababu pesa inataka kuletwa pande hii. Ole wenu, itafanyika. Kama tulichukua loan kujenga Mau Mau roads, tutauza mashirika ya Kenya tujenge barabara hapa Ndivisi, hapa kwetu. Kwa barabara hii bado kuna matrailer nyingi sana ambazo zinaendeshwa kwa mwendo wa kasi sana. Mimi nafikiria kwamba in terms of moving forward, tuongee na watu wa Kenha, tuweze kuwa na mjadala hata katika kule bunge, ama tupitie mswada ya kuhakikisha kwamba matrailer zote tutengeze njia mbadala ambazo matrailer zinaweza tembelea kule, ili ziwe hizi barabara za kawaida ambazo kuna watu ambao wanatembea, kuna watu wa magari, tuwe na alternative ways za madereva wa truck zile kubwa kubwa. Wale watu ambao walikufa on the spot na wale ambao walikufa wakiwa katika hospitali, cha muhimu ni lazima ya kwamba tuweze kuhakikisha kwamba tunakuwa na emergency centers na disaster management centers katika kila county, ili kukitokea kama janga kama hilo tunatenga fedha za kutosha kuhakikisha kwamba hizo centers zinakuwa managed to attend to emergency. Hoso asensemo yechikosoli mwanchi mulgelia timu ya Shabana ni gasi